Depresija je da će budućnost biti jako loša. Ovdje me ne drži mjesto uopšte, stvari će postajati sve teže, bit će sve gore. Moram da odem u Njemačku, Austriju, Ameriku, bilo gdje, samo da napustim ovu državu, samo da odem odavde. Ne mogu više ovdje. Ne, sa takvim nemirom neće ti nigde biti bolje. Znam koliko je teška depresija, ja sam se borio sa njom. Prema nekim podacima, svaka 4. osoba u Americi je iskusila neki oblik depresije. Prvo, to nije lični tvoj problem. Milioni ljudi pate od nesnađenosti u ovom životu, tako da ovo nije jedino tvoj problem. Drugo, postoji svrha svakog bola, lekcija koju moraš da naučiš. Treće, onoga koga nebo zove, prvo ga slomi na komade. Imamo mnogo primjera iz Biblije gdje je Josif bio bačen u jamu, prodat u ropstvo, zbog lažne optužbe bio u zatvoru. Imamo Mojsija koji je kao pastir radio u pustinji dok ga Bog nije pozvao da pregovara sa faraonom, da se suoči sa njim. I to je bio veliki izazov. David se borio kao dečak, bežao da spase svoj život, živeći po pećinama. I naravno Sin Božji koji je bio izmučen, pretučen, u patnji i bolovima preslave vaskrsenje. I zato kada si slomljen, Bog te priprema za nešto veliko. Budi siguran u to, samo ostani s njim do kraja.